Là, c'est petit quoi, quoi. Ouais, je sais c'est ich meine, ja, Fußball. Und da zickelt sie. Gerhard, schau mal da. Ja. Jawohl. Wo? Und die da? Ja. Hä? Mhm. Jetzt will ich da. Ob das noch ein Näpfchen ist, bezweifle ich. Man kann sehr skeptisch sein. Jetzt von da aus, von der Mitte, von da, ist jetzt wieder 55 cm. Mhm. Also das darf man sicher. Das Maß wieder, aha, ja. Aber brauchen tut man es nicht unbedingt und nachdem es so zweifelhaft ist, würde ich es persönlich weglassen. Ja, ich schaue das eben nach. Das hast du schon recht. Ich kann es auch so machen. Ich mache jetzt etwas. Ja. Weißt du, was meine Sorge ist, wenn man zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Minimalbeispiel, sowas auch als Näpfchen bezeichnet, na, dann sagen die anderen, die das nicht mögen, es sind Spinner, die sehen überall nur Näpfchen. Ne? Dann sage ich, dann lasse ich das lieber weg, es bringt eh nichts, Nein, es nützt uns nicht. Da schäme ich mich. Na? Nein, das ist mir egal, was die. Ja, im Prinzip ist mir auch egal, aber es beschäftigt, oder es tut weh vielleicht. Ja. Aber es muss dir egal sein, sagen wir das so. Aber schon in Rie, del Rir, ja sempre c'è a fece questo. Qua fa mai uno da plebler. Ero se per gir tanto nus dus, e schon i servizi archeologici che c'è sin la mi vart. Den halt star noch gehen, ne, wir gat stonge beccia. Qua in Gi qua schon in einer Wand che an conoscia, che la biccia tot fac per not quenselno. Ne, jetzt habe ich schon da. Der Quellstreu halt. Deins. Ja. Gute Lösung. Ja. Aber vielleicht machen wir es noch. Dann können nicht alle Verrückte sein. Nein, sicher nicht. Das gibt's nicht, können nicht alle verrückt sein. Nein. En tochen en l'austria i Anselmo Gadola arrivò per perscrutar il crap calendaric de Leodacker. Qua avevi una cultura prehistorica, l'uvror cupetta so di crap. Con quelles observavan els i solstizis. Is craps de cupes prehistorics, is craps scalutta, quai i tema d'Anselmo Gadola. Un hobby piuttosto di cose che fanno per spera la lavoro di sciaia. Ma per me qua schon venire una cosa che sta piccinosa la lavoro che ne faccio. È schon un bisschen. Also più importante che la lavoro in Sezza. Che tal cis forse schon. Con qualche faccenda senza sezza e piuttosto via fuggire. È già buon loro in sezza, è schon so via fuggire. Ja, und qualche sforzo un po' migna. Usa 30 tons Anselmo Gadola en Curic, Catò, ad inventarisò crap scalutes con son den Valchons. Wenn den Charter der Wende der Kirche, per scrittura scheint cosa imposante. Da c'è qualcosa che mi giusto star. Anselmo Gadola ha pubblicato 2 scuder su di ses craps ed io se vidi scriver i tearz. Un po', per vedere quella iad che viveva in ea. E la sir. Ja, ad un po' ha un certo sentimento per quella iad. Qua c'è un schon sentito che quei che su lei, quei dati in ordine, in una tranquillità per la iad. Da, ja, jetzt haben wir die Television geschaut, ci sei auch ci. Dan so se vi sa držal pritožno glasčuses. Trasquai an allora incieta a masira ror I ambiente da ans vi metter se quei orden con quels hexagons sur ambiente ora da schein ani halt capito tutte le cose ne ver. Ancieta tut si crap ersiert sperander. La a el via
a capire gli orden di scraps da scalutta. In prim, al cator che le rusnes a cuppa cinque crap forman in ura calendarica surion. Con le umbrive stat quella per esempio leint, i solstizis. Con masiraren avant, Anselmo Gadola cator che le cuppes in plazzadas en un sistem da hexagon, anziché calciata ter tutte le scalutes. Con sia teoria de hexagons, sa il masiraror l'antiera contrada, a viena schaia a digna puspe ter nov scraps de scalutta. Tut segi in orden. Stat 2017. Anselmo Gadola organizesce per l'impremia una dieta su da crapscalutta con partecipazione internazionale in Valschons. A il museum a Bellemburg mostra sia perscrutazions. Allora vezes con tale cose che corrispondono a avanzare, allora si moltiplicare quello che interessa che confia. Allora sono anche punti che al cattor free bleres cose, bitte me quei quadro quei hexagon, nicht in System der Koordinaten, sondern in Hexagon oder a quel was sai, also exakt, quai sani controllar con le coordinate moderne, quai sani controllar quai ainda quelle coordinate moderne, quelle coordinate prähistoricas, quai sollst du controllare i was sai. Und da sind wir dann noch der morgendliche Schatten nur, der tangiert dies oder geht über diese Kerbe hinaus. Ich prende tutto di sulai, di viedi di sulai suron, aber ja a digna tenia quelles posizions di sulai, a digna svencin dis Mainz, da quai allora mai muss so sai che quelles luvradas, che quelles calotas, rusnas, che quelles invece me mes na a ad una maniera senza sen, che quai proprio da fare coi sulai. Con le umbrives, questo è eigentlich ein Kalender sulla IF, sull'Orientierung. Jetzt muss ich schließen, das geht nicht anders. Das sind einmal so ein paar Grundlagen. Jetzt erkläre ich den kalendarischen Sonne. Las rusnes escalutes in qua. Precis, perché che le segnidas faces ninca sa. Che le seggen plazzadas tenor in orden, dubitesce le scienze. Ad lanciarta, vever Anselmo Gadola dubis. Ja, quai vien aber schon die Witzes lo otras craps das calutes. At da rivas a digna pus pessima dem sin las medemas masiras et tot. Quai e bicciame per cas, quai sano te asser per cas. A me si crap das calutes der siert. Quai e nota per cas, quai scivleras cosas che corrisponden con l'altro. Me sin quai crap schon. Quai sano te asser per cas, quai biccia puseva. Das ist ja eine Dinge, die Opposition avanti, sono dinge contro mir, also quei tanti da quei halt un po' da patracer. Perché un prof da fare in Durchbruch così. Ja, da se vi fare, io sono fitch content. In Sainter che leiert an der. Sustegna us tutto le cose. Ja. Parel e sia dieten Valschons stat in success. Bler signisa terlar a der referenz gens jos, bitte me pescutaders laics scoel an referia. Buon appetit. Non c'è niente. Valcamonica, in Italia. Qua viene Anselmo Gadola mincetan. Sin l'acla da Angelo Dasoli al luercator che sia teoria da hexagons vala bicemi an Valschons. Adesso proprio anche bello perché è fiorito. Fiorito, sì. Da noi non è ancora avanti tanto. Allora posso offrirvi il grappino? Grazie. Volentieri, eh? Sì. Faccio io? Sì, grazie. Volentieri. Cin cin, eh?
radice? Oh, non è acqua. No. Ja. Ti faccio vedere quelle che dicono che sono le più vecchie. È anche interessante come hanno fatto i cerchi là. No? Io penso con ferro e un circolo sì, così. E qua sono proprio tanti. In la Val Camonica dati un toccano 13.000 figure e scalute e grip. Nidas faces durant una lunga perioda de 10 milioni daventi da vostains de sclatsch un toccano de ritains romans. Sono via le scoppe qua. Qua è lì a Cataror qua. Erna qua, qua è dato hexagons landeror. Ma sono schon stoffig contenti che sono qua sto in una buona vaia. A qua è dato mai puspe in la regione che ve un chance che ve qua pascotto a nord a drecce. Aber ist da Hendrik Loket ja mai studiert Archäologie, das heißt die Farkun proprio auf Augenhöhe con questi archeologi nella scena. Ja, c'è di circa. Klärchen we studiert qua. Aber forza versi allora biccia quel sentimento. Per le cose io sto a scuola, ja, das müssen wir so und so machen. Also Scheie sind un po' independent. Also fars coi autracchi se bien. Aber ein bisschen schreit daran, nein, so kannst du es nicht machen. Das ist nicht akademisch. Also sind queste und da vurdar. Aber eben, se fosse sì logico, lo stesso già quei archeologi capire. Ja, quei capisci, ja, lo puoi spiegare che capisci quei bit. Ja. Wenn sie cerca se bitte capire. Quei astronomisches Gesetz, quei sono bitte mit da. Da quella ieta quei capire, da faccio le scene proprio su enter I vedi da sulai. Vedi qua 66, puspe. Qua fosti ein dei miet. Aber quei halt in Norden profund. In Norden profund. Che la senza di mondo degli universi. Da questo qua schon capire quella ietla. Aber poi date era avanti sulai, perché li sets in quella essenza. Qua fosse qua in mezzo, non ce ne. Sono un po' sircio qui. Schaia nas si fris, sto mettere. Also schaia nas coi sai. Con 120 gradi. Anselmo Gadola stat a Balamburg, an la cia che la sez planisò. In a cia sainz in singul angel de 90 grads scolgi losch. El viva qua sulet ad aluvrò sia vita sco pictur. 20 con 60 anni se per dis dies. Senti veniamo al zang, il zang stelle car sai con la faccenda ver dus trisons nut das wir propir so ein triscap der scalutta so da a swanter wir. Se vi schon fri intensiv durar vita qua tutti in yang. In infecziun che vedi che poggiau a spital, vedi fac greve della vita. Con fare sgrafitos, sco quel vede sia cia seggi halt notpli. Ussa vardi el regularmente di ses frari impedia, ed energia vunta pi ses caps vegi leer. El vardi plitost an avant, canavus. Scettiva ussa bagn, allora godas qua a schai. Ci vuol qua. Ja sono vicini. E se in con una persona, si in sa far la pace, tu pelo per me fitto. Lura vardi a avanti, da scienza cogliere un po' con i miei scraps da scalutta. Gista van la sava cia, il lieta malezza in crap, i plicuna schein den Schwizra, Cargena.
Cargena olzur tusang, duce malez en crap, cercas concentrics, scaluttes ad er figuras. Quella lì era quasi in post very important. Ja. Aber perché precis? Quai les jau a se jau non te gir. Per quai vi jau un poeta in a distanza da esoterica. Jau les con mia player bei a far sur quelles cosas, quando cult ner da esoterica ner schaia. Jau traccia che quella forza nas un poeta piarder. Ja. A quai les jau salvar per me. Quai che interessesce Anselmo Gadola in bicis malez clairs, ma bagn les lavurs fignes, quelles che in Svizza. Va vitzen schon da quelles cosas che in schwappi, che un bicio marcantes. Io traccio quei fetch bler plevica che gin ufficialmente. A c'è che sono su da stocca avanti, quei a nini badora avanti. Io meno ligiensi ce ne rudiensi ce da quai. Sto proprio io venire a ver quai ad allora mes ai nos Zeit regionale postli wer mes eint quai. Aber io ves meno die in echos sind quai not. Quai einfach chart, aber je qua, quelles cose sind qua. Les lavurs fignes vevan is archeologs pitche bado. Els vevan me via ad inventari soles figuras ad is cercas concentrics kin vizza bagn. Quai ja prescritto. Ja. Sind quai vani bechaint. Ja. In stacchi dat in hexagon tot. Ja. Quai Aber das heißt, die Meter quels. ja weiter mes. Quai nies reaktions. Ja sunt halt laik. Quai a tot in sen, quai bici in lavur da che sa circa quelle vini da faccia avanti a Crist. Bici in lavuri per not. Quai digna einte quai orden me seint. Verrückt, che in laik scoiau sto venire gir vordat je a schaia, so vis ma sirar so einter tot, vordai su lai, tot je a schaia. In a copaia da Cargena dati ai depoti survec archeologic, l'anokis archeologs is profis lavuren. Qua in las platas de gis che els vevan presai is 1965, curca Cargena in escoviert. Ja, ich habe grundsätzlich natürlich überhaupt nichts gegen die Freiheit der Forschung. Es kann jeder zu jedem Thema sagen, was er will, solange es im, sage ich mal, legalen Rahmen sich bewegt. Ich würde sagen, ein bisschen zwiespältig würde ich die Arbeit von Herrn Gadola beurteilen. Er hat sicher große Verdienste bei wirklich prähistorischen oder auch jüngeren Felsbildern, Schalensteinen, Dinge erkannt hat, die uns bisher oder der Forschung entgangen sind, zum Beispiel in Cargena, dass er offenbar sehr unscheinbare ältere Felsbilder entdeckt hat. Aber es gibt, finde ich, ein größeres Feld, wo für uns Archäologinnen jetzt nicht so sichtbar ist, was er da meint und was er da sieht. Und ja, da sind wir, glaube ich, ein bisschen im Grenzbereich auch der wissenschaftlichen Nachweisbarkeit und Seriosität. Und abgesehen davon, dass es keinerlei sozusagen Parallelen gibt. Das heißt nicht, dass es nicht etwas in Graubünden vielleicht Einzigartiges gäbe, aber dass Generationen von Forscherinnen und Forschern daran vorbeigeschaut hätten und auch sonst diese Dinge nicht vorhanden sind. Obwohl man weiß, dass natürlich auch prähistorische Gesellschaften zu sehr komplexen Berechnungen und kosmologischen Vorstellungen bereits imstande waren, ist das für uns in dieser Form absolut nicht nachvollziehbar. Konradin Burga, el in scienzio. El conosce Anselmo Gadola sias lavurs. Burga ha analisò podas da plantas della region e tochen passa 10 milions en avus. A schaia al 14 de venda cura chi sto dar carschangs en Valschons. Ja, la popolazione era un po' grande. Ils umans erano all'oltre qua per la pastiera, per la purs, etc. Ada erst Gott caccia dus, genau intorno. Ada usa quai dalla scopa als crabs, quai natural il problema della datazione.
la sia analisi sperilai d'avons surrender a musso che la Valschons inida popolada inton 2 milions avant Christus. Is crap scalutas in paesi pli giuvens, da ta scalutas precis ed en tant prespice possibel, anche pli gref, giren se sur da funktions ner ordens. Ma ussa halt la interpretazione, quei halt tot quelle scope schinciate sind in Tiermond, quei fitch difficile da chattar proprio la interpretazione perché quei serveva probabile cultus. Forse in Ciendons, forse quintense Ciotter, Suriansel, Magadola, ci sa. Questo è un ningir. Bleras c'è quelle personas che erano an lur tains fitch importantes, o si gide scoren giun su quelle personas, a personas oder otras personas. Und da ist wieder 77, ne? Wenn ich jetzt von der Tangente ausgehe, 77 auch wieder. Anselmo Gadola fa una guida a sur Sufers. Qua ha il protestor contro una nuova vaia. Con successo. Wie avanti sto da carpentar da vende intanto da quei crap qua. Allora, wer auch schätzles mis Josses oder lo ani mi do eigentlich i Projekt. Ja. Ani doch faccio gitai, ha? Ja. E si eigentlich presch mi net tercia qua. Ja. A schavinho matania quats craps, tutto insieme. I ora avant era qua una dispita quis archeologs. I sets vezevan not, no Anselmo Gadola vezeva crap scalutas a hexagons. Mo Anselmo Gadola se via persuader wie schnanka ad uffizi da vaies. Interessanterweise geht das meist. Und so habe ich jetzt das berücksichtigt. Es ist mir viel logischer gewesen, als wenn ich jetzt eine andere genommen hätte. Weil da berührt es noch viel Schalen. Da. Und dann hat es auch wieder ein Hexagon gegeben. Und zwar hat er 4,40 Meter Durchmesser. Ja. Da sieht man gut, wie die Oberlinie, die trägt da wieder 2 Sechseck. Crap scalutta è un fenomeno che dazzi in Tiermund. Tras la dieta in Valschons, allen plena conoscere i perscrutati da sia pasta Gerhard Fritz dall'Austria. Letz musta Anselmo Gadola e ses craps. Schau mal da. Muss ich gerade mal. Beschütze dich. Weißt du, so wie wenn ein konzentrischer Kreis, aber. Ja, wirklich. Nicht, Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und da, Ja, das ist fraglich, aber es könnte. Hey, das ist schon interessant. Mehr Ambiente, guck mal, la Krabbe, qua fa schon eine Impression halt. Ja, halt. Per me dat qua un po' anche ne coraggio da pleda fare in avanti. Jetzt schon her. Perché in Vizza qua e qua erano in avanti, di lienci da vende nus. Free lienci da vende, vero? Ja, qua va tutto in secondo insieme. Ja. Ne vedi, di quelle figure, di formazioni. Allora, qua c'è poi la fantasia atrás con te. E qua va halt un po' a tutto. Lo scene eben che ne halt in Träumerin. Questa siemia. Questa siemia, po' mia blea. Gut, scheint sie starr. Siehst du da? Der Mittelpunkt. Ah ja. Und da könnte es sein. Da. Ich habe provisorisch vermessen im Verhältnis zu diesen Schalen. Es Ja, geht das schon. schaut schon wirklich so ein bisschen aus. Ja. Zum Schreiben. Ja. Ha, interessant. Ja. Das ist eigentlich ein Kreis mit einem Ja, ja. Mittelpunkt. Ja, auch ja. wieder. So ein Symbol. Konzentrischer Kreis.